Урматтуу Москва шаарында эмгектенген мекендештер, эгерде сиз Москва шаарында иштеп жүрүп, документиңиздин мөөнөтү бүтүп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, анда Заманбап автоунаа менен көп жылдан бери Москвадан Казакстан чек-арасына каттап, жүргүнчүлөргө ыңгайлуу жана арзан кызмат көрсөткөн Аброр мырзага кайрылыңыз. 24 саат бою WhatsApp жана телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. Номери +7929 927 3169 +7925 721 65 98 +7965 173 99 03. Honda Jazz 2008-жылы чыгарылган 1.4 объем 6-7 литр расход автомат. Баасы $6,500. Так, Honda Jazz 2007-жылы чыгарылган 1.4 объем. Идеаль состояние дейт. Баасы $5600. Honda Getz 2004-жылы чыгарылган 1.4 объем. Баасы 220 дедиңиз, а? 260 миң сом баасы. Баасы 260 миң сом. Honda Getz 2007-жылы чыгарылган 1.4 объем. Баасы 280 миң сом. Кеми бар дейт. 6-7 литр расход, механика. Тамаша кылып. Так, Honda Getz баасы 320 миң сом. 2007-жылы чыгарылган 1.4 объем. 6-7 литр расход, автомат. Баасы 320 миң сом.
Мерс E320 94-жылы шығарылған 3.2 объем 12-13 литр расход. Японский дейді. Бағасы 400 000 сом. Motorlar Çin'de. Nasıl? Так, Honda Jazz 2008 жылы шығарылған 1.4 объем 5-6 литр расход. Коробка механика. Бағасы 360 000 сом. Бағасы 360 000 сом. Гец жақсы абалды екен. 2005 жылы шығарылған 1.4 объем 6-7 литр расход. Бұның бағасы 270 000 сом. Honda Jazz 2007 жылы шығарылған 1.4 объем жақсы балда. Бағасы 430 000 сом. Honda Getz 2006 жылы шығарылған 1.4 объем 6-7 литр расход. Бағасы 270 000 сом. Koreyaga jo'natsanmi? Ha? Koreyaga jo'nat. Жоқ. Так, 2003 жылы шығарылған Getz. Бағасы 260 000 сом. 1.4 объем 6 литр расход. Механика. Бағасы 260 000
ошол электропакетти.